icyenda nta muntu yamupfuye apfuye yaje mu bakozi b'Imana benshi bamusengeye biranga nta muntu n'umwe yashoboye kumufasha ngo akire ariko twebwe nta n'indwi irahera dushima Imana aje hano kuva hirya yetu amaze amezi yabwiye maze amezi ane ndara muri hoteli muhiri wanje sinahanukiye inzu nziza iteye ubwoba mu gaseke adashobora kuba yarahunze aba mu kuja kuba muri hoteli yashobora kwinjiriwe ntiyashobora kuharara ntiyashobora kuryama kuva tumusengera hirya y'ejo atangura kuryama mu mwanya n'ababwiye ko yabyutse saa 2 yo mu gatondo yibaza ngo bwabandanije bwiwe akasinzira afise imodoka nziza nk'iyo arabijya kuhatira abantu bakamukorera ibintu nk'ibyo afise n'ibindi akora benshi abantu bakavuga ati no ategerezwa kubisiga apena n'ubu ndabona abantu muri mwebwe bagiriye nabi kandi murakira mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndabizi neza Mana hari ikintu uri bukore ku buzima bw'abo bantu. Ndabizi neza ndabizi neza Mana yo mw'ijuru iriho kugira ngo itabare. Amapfundo nabonye bafunditse muri bo nta bintu by'ibihuzu bagukuyemo biri ko amapfundo mugabo we kandi nabona n'ibintu umenga n'utugiga tw'uduti ariko baragusokoramo ariko nagomba ndakubira ibanga rikomeye mbijya bintu bajya abantu babigusokoramo ntabwo ari abantu bakuroze ngo bagushire muri bijya ahubwo bajya abantu babigusokoyemo nibo babigusizemo niko Imana yambaye babigukuyemo kwitura kangahe icyenda zose umunsi wa mbere barabigukuyemo Uituru ya mbere bamuyemo ibintu by'amenyo nk'igikoko biri kumwe rero n'igishato n'impuzu ariko hano byarabinyemerera mu mugongo byaraheze ibyaheze urumva hamaze indwi imwe hama ntashe none wazi ibisumbiriza kanasubira ayo bakora ibindi ariko ubwo rero byaciye biba rero imbano rwose cyane yo kumerwa nabi bakuramo iminsi 3 y'indwi imwe nongera urumva birambuza amahoro cyangwa umugambi retereka yo ku bakozi b'Imana basengere mpire mu mwami Yesu Kristo nta kundi bigenze ko ndabona ko ubuzima bwaheze kwisi kandi Imana yakugiriye neza yakuyoboye neza ariko nabonye abantu benshi bagusengeye ntibyahera baragerageje ariko urumva ntibyashobotse urumva abakozi b'Imana basumbanya amavuta yo gusengera Imana yo mu ijuru yagutabaye kandi irambwiye ngo irasize kuyihereza ubwo bugwayi. Amen. Kandi Imana yakuzanye kugira ngo uyikorere kweli. Amen. Uyikorere kandi nzokurinda. Haleluya. Amen. Kandi mbonye bari barasize n'ibintu imbere y'ibintu y'ahantu ndangamize. Mbonye mu buryo bw'urudandazwa ibihe wari okera uburyo bwo gutera imbere mu buryo bw'amafaranga ubusigo rugero wari uriko. Byarwanitse cyane inshuro zirenga 90%. Urumva 90 na urumva ko yahombye mu rwego rukomeye cyane. Rwose cyane. Narigeze mu rwego rukomeye ariko urumva nari maze imyaka yose atakariko nakora cyarahagaze. Imana igomba irambariye injiriza bandi Imana yagusubije mu rugo rwawe kandi Imana igiye kuduza ubutunzi gushika ku rugero gusumba aho wari uri. Amen. Hari ibintu
bahabuye hari ibintu bakoze naho udandariza namaze kubibona tuzosenga Imana byose bizokurwaho. Amen. Imana igiye gukora ibintu bikomeye cyane. Hari ibintu bahabwe kuri portail yawe ahantu uba nabibonye mu ijoro no munsi zo gusubiye ku rugero rwiza rwa mbere kandi babandanije batugirira ishari kuko bwa mbere bagerageje kuguha sumu birananirana. Nibyo yabona n'imvugo zabira kwa mubiri ariko nabyo byarangejeje hafi rwose cyane. Cyose biratwatwara imana y'abatwafata urugero rwo kundura vuba uburozi nabwo burananirana. Hari inama yindi mbonye bagiye kuzokora kubera ivyo byananirana. Wa muri bo uri mu bwiza bw'Imana imbere y'Imana utinda icaha ukorera Imana, Imana nayo igiye kugukomeza no kukurinda kandi izokurindira aho baguhiga, izokurindira aho bakurwanya, izokurindira aho baguhama kandi uzobabanaho mu izina rya Yesu.